siyabingelela khuluma koDr. Dlamini Mthandazi babukeli njengoba shilo kusikhulu sakhe siyaphela namhlanje siphelile namhlanje kuhle kumnandi abantu bavakashile kugido kwenziwa yonke into savula kusemthethweni sepitetife kuphumela ngokuhlala ayekushubile manje siyahlola la khani kude 250 mbukelo khona ekhaya siyakufaka emanzini mhlawumbe lesithunywa mbukelo khona ekhaya sayonke mina uDr. Dlamini Mthandazi ngiyakhuleka impela ngamandla buke lokho ekhaya la epitetife la ngizawuphila buke lokho ekhaya kodwa samsonke sibona kwalesi manje Esigodlweni seladini lami njengomthandazi. Abantu baphile bafuna umsebenzi inhlanhla nkosami ngithi sakubona lapho khona bokwela bakhona emakhaya nkosinathi bafowethu nkosami bolindiwe boSharon nkosami boJoyce nkosami makhosi ngayibingela umprofeti uDr. Dlamini ukuthi ngibona lapho khona ikele kahle kisimusi ikele kahle makhona ningalimali ngihlezi ngikunye nami ngikhulekisa mina ngindawo ngihlala esigodlweni sami ngizoya ekhaya kuphela phinde futhi uyiwe kula bakhona ngabamdika babhuka lapha ekhaya basho ngibona ufuna ukuhlola bhuke kube 30 minutes before afuna ngimhlolele ngibona khona ngaze ngishaya indime ngazo bukela endime ngazo njengamanje Kosemakhosi egameni lakho Jehova namandla mkhusana ukula phakade ukongcwele kosemakhosi beleze mhlaba ngiyakhuleka wena mkhosaleli bonke kazimulo kulela ledlu kosemakhosi ukuthi mongcwele ongena phezulu bese uyaphila kosemakhosi kula phakade ngikhuleka umhlaba wonke Jehova namandla mkhusabeka endlini mongcwele mayibe isibonelo esikhulu kosemakhosi kulukula phakade kuveka amanandi abantu kosemakhosi afuna umsebenzi ofuna inhlanhla mongcwele okuvele bese kuyavuleka ukula phakathi bese bethembela kuwe kosemakhosi ndelezo umhlaba Jehova mkhusabeka bonke kazimulo ngiyakhuleka kosemakhosi manje kuphila ukula phakathi kulezo mhlaba kosemakhosi nqaba ezimali ziyavuleka izinto kosemakhosi njengoba bathakathi kosemakhosi bonke ababukeli bami ngithi bonke abakhaya ngeleze phakathi haleluya buke lokho ekhaya sesihleli manje ekhaya kwaDr. Dlamini Mthandazi nanenkinga yakho yisho siyahlola ekhaya beka nje imali yakho phansi sibheke inkinga zakho kukhona udinga ukukhulekelwa khona udinga ukuthi sikuhlole khipha imali ukuthi sikuhlole khipha imali futhi sikwelaphe khipha imali sikugeze khipha imali sikuqinise khipha imali sikuvele inhlanhla khipha imali sikuze ibhizinisi yenzeka konke la ekhaya nje bayibona osibusise haleluya